Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV ngiphinde nginamukele uhlelo lethu esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenye kaMusovukazi Mvuleni intokazi yazalwa Mkhize. Today ngivakashela ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le esike yamehlela empilweni yakhe adecide ukuthi azongitshela yona. Sike simuze ukuthi uthini. Sawubona. Yebo njani sisi? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngabe ngikhuluma nobani mina njengamanje? Njengamanje ukhuluma noThemnkosi wakaThabethe kodwa ngidume ngoba bakaThando. Oh, okay. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngiselovu ngalamoya ngaya ko Mansimtoti. Oh, okay. Ilovu idume ngani nkonzo? Igebengu. No ilovu idume ngokuthi indawo musokuphika. eyamakhaya ukuthi manje sidevelophile yabo. Yes usungazi ukuthi selokishini ngoba sekunama section. Yes. So benjani impilo yakho ukhula ungene nini esigabeni sobujongo isigabeni sobunsizwa isigabeni sobubaba umuntu nje ophiwa impilo enjani? Ngizoqala nje lana i-background yami ngikhule ngumuntu obefana na wonke umuntu no ngeke ngisho ukuthi bengi-rich noma benginjani but bengifana na wonke umuntu. Yeah sengisholo ukuthi nje ngikhule nje ngumfana oyiphethe kahle obekhonza ukuthi ayithande bengimodela ziningi izinto bengizenza nje. Yes. Oh wow, okay. Nje ubona njengenawo ngisho ingozi kwakuyikona ukuthi ukuyithanda mawumodela olwezi uyiphatha kahle ufuna uhlezi u-right. Umzimba ufanele uhlezi yes ungena sika umuhle. Yes. Okay. So la ekubeni ubaba ke uke wathola unabantwana abangaki? Nginabantwana abawu5 ngino girl bodwa. Oh girl bodwa? Yes. All right. So abazukulu nje into esendleleni vena. Senginayo umzukulu wami especially kulo ntombazana wesibili ngoba seshadile. Ngoba lo wesibili angithi uno 22 ifirst born ino 23. Bese kubona 16 bese kuba na 7 no na 6. Yes. So njengoba usunabantwana abayingaka ukwazile kuba ubaba kodwa ke uyazincoma ngalapho noma? Ya ngiyazincoma ngabantwana bami ngoba ngihlala nabo bo4 kuphela lo yedwa uyena ngamkhulisanga ngoba bengahlali naye. Oh okay. So mhlambe singathi nje wenze uhalf bobubaba kuyena noma usamnayekela namanje? Ngike ngaba khona empilweni yakhe but ke ngibuye ngahamba ngazi avail empilweni yakhe njengamanje ngisempilweni yakhe. Oh okay. So sithini ngisigameko? Bese mikwenzakalani? Hey. Kona kunzima ngoba isigameko sami singithinta kakhulu ngoba mina ngumuntu onozwele kakhulu. And ngendlela engizwela ngayo into iyahlala kumina and iyaphuza ukuphuma it's like ipicture yayo. Ngiyaphuza ukhohlwa. Yes ngiyaphuza ukhohlwa ya. Kahle kunesigameko la senzeka kamakhelwane wami. And okubhlungu kakhulu ukuthi ngaba uqala owafika kuleso sigameko. Khona elovu? Khona elovu. Okay. Yes. But ithi into yakhona benginomakhelwane abawu2 omunye uhlala ngenhla omunye uhlala ngezansi mina ngilapha nendawo ngomgaqo uphathi nendawo. But into eyenzeka ngezansi nenzeka ngenhla kuyazwakala umsindo and le story lesi senzeka ebusuku. Yes it's around 10 o'clock. Babengakalali kakhulu abantu but ngokuthi kwakusebusika kwase ku quiet ngo10 ngoba uyazi ukuthi kuyashesha ukuba mnyama. Okay. Istory sithi kwaqhuma isibhamu ngo10 shuthi mina ngangibuka imovie ngiyabonga ihlalele ngizwe nje kuqhuma isibhamu saqhuma kathathu ngathuka ukuthi awu lesibhamu esiqhuma kanje ngoba kuona nje ucricket bese ngithi hayi angingaphuma ke ngilunguze ngewindi ngithe mangilunguza ngewindi ngathola ukuthi hayi lesibhamu siqhuma la kamakhelwane wami and ngayizwa futhi ivoice yomuntu esifazane yathi nje ngayizwa nje futhi kanye ngathi mina ushuthi ke lo muntu sebemdubulile usethule. Ngezathu ukuthi phela umakhelwane fanele ngiphume nami ngiyobheka ukuthi kwenzakalani. Ngaphuma kuqala. Ngaphuma kuqala ngithe mangifika nje nhlanhla leyo ngafika obanye umakhelwane abawu2 already bona sebesegcekeni ngawo wesithathu. But mangifika ngafika umakhelwane bafike baphusha isicapha mabephusha isicapha bafika umama wala ekhaya ngoba bekubaba nomama umi ngodonga
Bese yabuza-ke labo makhelwane ngoba mina ngangisesemnyango ukuthi ngiyabezwa mina endlini wathi hey ngikwenze njani mama wathi umama sekudutshulwe umnyeni wami ngiyabona ukuthi ngenzeka ukuthi ile mali esitokfela bekade sihlukanise mina Oh babekade behlukanisa istokfela ngalolo suku. ngalelo suku Okay. ngoba endlini abathathanga lutho kwakutshengisa nje ukuthi babevele befuna le mali ngoba uyachaza umama ukuthi bathi nje befuna bathi bafuna le mali kwasho ukuthi ubaba ke wagoloza njengomuntu wesilisa amazi umuntu wesilisa akulula ukuthi avana dedele into isinoma kanjani shuthi ke ubaba ngokuba nenkani bona bathi bafuna imali ayikwacaca ukuthi hayi ke imali abayitholi kanti umama uyazi vele ukuthi labantu laba bathunywe uyena lo mama ngenxa ukuthi Hawu. ubaba bevele namapholisi bedlala inezitokfela into eziningi shuthi kumama waba nobuqili umama ngoba mawuthi uyayizwa indaba wahayiza kanye wathi phela yabo Hawu. emva kwalo kwase kuyathuleka mangingena nami endlini ngibuze eqala ke mina ngithi mina hawu upholo odutshuliwe ngifika amadoda yamcinga endlini akatholakala Umama uthuphi? siyambuza umama mama kwenze njani uphi umnyeni wakho athi bantu abami ngididekile ngicingeni la endlini angimazi ukuthi ubaleke washonaphi Hawu. sesibona ngegazi cu igazi phansi kombhede masiyaphakamisa nangu phansi kombhede manje asazi noma ufakwe yilabantu abamdubulile noma uyena umama bathi la sothola khona thina ukuthi kanti umama uyazi ukuthi ubaba ubulawa yini sizothola lana ekuthenini ngale nkathi bedubula sebeqeda ukudubula sebephuma abafana wabonwa umama wakamakhelwane oseceleni futhi wathi mayithi windi wabona ukuthi hawu usibanibani ngiyamazi ngokuthi ke phela uyabaza abantu abadala ukuthi banesihe wathi nje ngizomtshela lo mama ukuthi hey babonile mina abantu ababulala umnyeni wakho hey kanti umama useyibulala umama naye ngongazi ngokuthi phela uyabona ukuthi sekwenzeka isigameko esikanje utheme imtshela lo mama lo kanti umama vele uyazi wenza njani umama wahamba wayotshela labafana ukuthi hey unibonile uma sibanibani engeke ngize ngimusho ngegama njengamanje bavane labafana bangahlupha bavala la balinda 2 days kwadlula 2 days base bekala umfana kalo mama ngoba weneveni njalo ekseni uyaphuma emsebenzini wanede waphuma nje hawu bangena abafana Bengena kuba kwamama lo thubonile lo ukuthi obeyimpimbi mabengena bafike labafana bagwaza umama amanxeba ayela la ko 42 mangaphosisi ababewabala amaphoyisa 42 amanxeba ngoba ummese wokugcina babawushiya la kwilentuza kwivagina yakhe bawushiya kanjalo ummese base bebhala inothi ukuthi sikubulaleleni shuthi babefuna ukuthi bazo makhelwane yazi nengane yakho ukuthi hayi akungenanga nje abafana bezobamba inkunzi kahle kahle ube yixoki ngokuthi akhiphe information yokuthi unyeni kalo mama ubulawe obani manje lesi sigameko sababhlungu ngoba lento yenzeka nje omakhelwane bami ngoba nakhona la umama lo oseshiwe ummese kwinto yakhe yangaphambili ngaya khona yize ngafika sekunabantu kodwa nami ngafike ngayibonela noma ngase ngibonela kude ngoba amaphoyisa iwona isesho ukuthi sebala amanxeba esesho ukuthi hayi nawo nommese bawushiye ngaphambili leso sigameko sababhlungu enhlizweni yami ongangokuba ngazibuza ukuthi kanti abantu besilisa sebeyilwane ngalendlela ukuthi usungabulala umuntu wesifazane amanxeba amangaka ngoba even awu2 obvious lo muntu owezofa amanxeba amaningi ngangaka ayisefunane baze bashiye ngisho ummese esithweni sangaphambili umuntu wesifazane kanti kahle kahle abantu besilisa sebe bophi ubuntu kwenzakalana ngi-understand namanje leyo nto leyo akaphumi emqondweni mhlawumbe mhlazane ngathola i-counseling iyophuma lento yize ingahlangene nami kodwa iyangihlanganisa ngoba umuntu nawe unegazi njengami ngoba le story kube sasenzeka kuma wami ongizalayo ngabe kunjani ngabe kuwesi kakhulu mhlawumbe ngabe ngayibulala ngizokuthi umama usho ummese ngaphambili ngathi noma kuthi uyabulawa noma ngabe thune icala lingakanani wayaza sesho ummese ngaphambili yo
Aze kwanzima. So usuhlele ovalweni lokuthi ke ngoba ushilo umama lo wampimpa and now ke wafika lapha ekhaya ubo wesithathu noma wokuqala. Kulo wokuqala ngaba wokuqala. Phela kulo wesibili ke sebemshiye lo abamshiye uMese ngaphambili ngafika vele sekunomphakathi but ngoba ngangiseduze nami ngabona nami isimo. Engeke ngize ngisichaze ukuthi kwakunjani ngoba lento izokwenza ukuthi nababukeli nabantu abayizwayo lento bafile ngenye indlela yabo ingakho ngithi nje awukho la bengamgwazanga khona kodwa umuntu wesifazana abantu esibabiza ngeimbali zezwe abantu abazizalela kwathina sizelo nje sizalwe yibona for 9 months ukube ngangithanda umama wayizongifaka emqonyeni but ngenxa yokuthi wayengithanda wanginakekela ngaphila wangangifaka emqonyeni but why mina futhi sengikwazi ukuthi umuntu wesifazane ngimbone ukuthi akabalekile namhlanje kanti amadoda kanjani kanti amadoda Kuwe kwanzima kodwa ke ubone izinto ezinjalo and uyachaza ukuthi uvele umuntu vele ngokudalwa kwakho ukuthi uyaphuza ukhohle. So ungathini uxwayisa abantu besilisa ubaxwayisa ngabantu besifazane? No. Uxwayisa abantu besifazane ubaxwayisa ngabantu besilisa. Mina engaxwayisa ngakho abantu besimame ngingathi mina yebo ngiyazi ukuthi abantu besimame banozwelo kakhulu kodwa khona ezinye izinto kufanele ukuthi uzi-avoid mawumuntu especially abantu besimame ngiyazi bayakuthanda ukukhuluma bayithanda indaba asikwazi ukuthula angikwazi ukuthula yes into ngifuna ukuyimbi into nize niyithole njengoba nje ngiphathana lokuthi bawondaba isikakhulukazi angithi ikona lokuthi ubonile yena useyindani useyidlulisa akafunanga ukuthi aqale abuze kumndenini wakho ukuthi ngabe ku right yini mangimtshela lo mama ukuthi ngibonile igebengu okuchaza ukuthi next time uma ubona isimo esingekho right at least ungathola indlela fonela amaphoyisa uwatshela amaphoyisa ukuthi ungazishi igama lakho but fonela amaphoyisa ukuthi sekunesigameko esikanje ngibabonile abantu abakanje ngambani emzini ukuthi nizoyithola igebengu finish lapho ngeke uze uchaphazeleke ngoba phela umama wayethi yena wenza ubulungiso ethi ngitshela umama ukuthi ngibabonile kanti umama vele ugcopha okuchaza khona ukuthi yebo amakhosikazi ethu siyawathanda kodwa anezimfihlo okuchaza ukuthi imali iyawukhipha umphefumulo womuntu kodwa kufuneka kazi ukuthi naye umama njengoba ethe akubula umuntu naye ubulele lo mphefumulo and ngelinye ilanga uyifica lento ezulwini mhlazana icassette lathi qhaqa uyifika lezone zimile afike bemlindile kuthiwa kade sikulindile mama wena wangidayisa ebantwini wakhipha ukuthi angabe ngiyobulawa engizama ukuchaza ukuthi abantu besimame abazame ukuthi noma into bayibone acabangele umndeni wakhe azicabangele naye abe safety kunalokho akathinta amaphoyisa. Sibonga kakhulu usivakashela kuhlelo lethu. I just hope usizakela ngokuthi ukukhiphe ubongaphakathi enhlizweni yakho because ukuthula sometimes kona lokho kusibulalayo mhlambe kungcono ukukhuluma sikuhlanze kusenhlizweni kuyima ukuthi kwehle kubohle ngoba sesikubhodlile. Yeah, okugcina nje engingakusho ke nakubantu besilisa ukuthi ngiyacela ukuthi abantu besilisa if kuukuthi kunento emhethayo akangayivaleli ngaphakathi if ukuthi kunento emphatha kabi akayikhulume same time ngoba thina besilisa siyavalele but mase senzi into okekuthuke wonke umuntu ukuthi kuthiwa lo muntu ubulele unkosikazi wabulala izingane wayeseyibulala naye but khona abangayibuzi yona abantu ukuthi lo muntu ezenza isimo isigameko esikanje bekusukelephi bekukanjani ngiyafisa ukuthi amadoda aphumele obala inkinga yayo ayikhulume siphilisaneni abantu besimame bayimbali zethu babantu bethu ufuneka sibaphathe kahle baba amaqanda kuthina ngoba vele bazizalela izingane ngeke sikwazi futhi ukuphila ngaphandle kwabo siba amaqanda. Mina namanje ngisasho ukuthi uma ngabe kuthiwa kwakunikezwe abantu besilisa ukuthi kube yibona baletha abantu emhlabeni kube yibona bakhulelwayo ngabe mhlawumbe abantu bawu2 3 emhlabeni ngoba bayamagwala kodwa futhi bayahlukumezana benje mina ngivele ngingazi ngevela ukuthi kanjani manje kodwa ke kokona konke ayikho into edlula ukuthi ukhulume into engaphakathi ikhiphe singaze sibone ngawo usuquleka ngelinye ilanga cela usingakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu bye.